Separato to serrano niaro Misaoshi no marano non si Mafana kamo Ia yao a rike chao Ira at zako Zaay ka lengko Paromaan Awa ay ko mataturungay Itini 105年 Malachi ay to Mi lemak to ko Goto chiwa fa Fa lo hai a riket Mi parang to niaro mi hapinang to talo o nong sa hananay. O sakafang tsal no palomaan no yenzumin a niaro. O sa harakatay 114年 mi tsaan malachi to mga ay to mi sanga to palomaan a tingki no suta ato tsurat. Samaanen a mi hapinang to sa kisra Sa ayaway duduan ko ni ketunan no Yenzumin Weiyanhui sa niaroan no mita. Ta duduan ko paromaan asra. Sa ausien to ko mapatirngay to aloma. Sa tsayen ko kunis no sera ato rawat no paromaan tuya mahapina ngay rawat a kunis. Ta utulong unong sa hananay a pisausi. O pinengneng namo tahanini iratsa ko ritsay namo. Ano itini ira Romano nongsa ko Roma iso hawi duduan ko rikets mi pa tuur to sapi singsi to tingki atsulat yo. Ano ikurno ko to chiwa pa a patireng to Roma hawi duduan ko anini ay a rikets a mi singsi. Iraho ko Roma a sa pilmak haw. Mikingkyo ho anini samaanan a mikuwan to serano yenzumin arikets. Ikur o tatay ni hatsa ko shefo a pahapinang ititaanan. Zaay ka inyaro a patireng to Roma mga aisaw misingsi marono nongsa haw. Leng o inyaro ay ko sasa osien atsa. Duduan ko tsulat no Yeminghui. Ato mikitunan a panyaro a sa osi. Ano zaay ka retsat ko pikunis paswaren kasumuwal anini. Ta mahapinang no jingkongso mi safaaloh ko atar no niaro. Taliyok hanto no sefu ku nongse. Ilaroma no nongse mga ay a patireng turoma yo. Sa ayo, duduan ko rikat yo. Iayaw no pisinsian haw, ira ko pinanangan piarawan yo. Pati na ko apilisan. Ira no apilis no rotok, sa ay ka nga ay a patireng toroma. Itatihi no aro, taliyok no aro, sa ay ka nga ay patireng toroma yo. Mi sa pinang rumiat. Padodlo sa to, sa fao to sa furat, tahirat say furat, kinatusa kami tayni aparato. Sa upuan niyam ko, suwar na mo. Ta mahapinang ko tarno nongsi. Ato mahapinang masaoshi ko Roma isoyo. Mi kihatia ay sarikaka haw, pi hapinang to fangko no Roma isoyo. Mga ay kiso mikihatia to yeminso mi hapinang to ritsay isoyo. Kiriman ko to chiwa hananay tsurat ta alihay ko tanangnangan. Sa ikuray nanay maorah kita mikihatia to sa opo.